guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, pini video बनाएंगे नीले नॉन di dak di mapur dak bom dak ni pan kisah celang bom sila si pini dak di mapur hospital pen release populasi non kang tundam yo bom lasi video nolong बनाने aja di olo lasi pini pancen olo jo lalu di gom no ni video lang no dak ustame Arnile ki so guys so kakorom kita bi loving lang takkan nang lang do di goma ini ke Ladakh market jo muni topik Arnile ki so guys Karbi Anglong pen Nagaland border Kile populo si nang itu kan nampak lang di mapur Kile border long nanti si nang lando ni bom non le tap jo kala Nagaland get buku di Kile pop si nampak lang pun pada Kile lonon Nagaland get Karbi Anglong pen Nagaland border lo lagi ya non arlo kilo pon Nagaland arlo border lo jo lagi akhir lo welcome to Dimapur Nagaland to dak Nagaland long ke auto ta sop yellow color ang se jo Jadi udah kalian pernah kompak lang pon tuh, sudah ke traffic jam oh sudah ke di, jo, aning sampai gari masih sudah ke Cilidun traffic jam pikan lampu ke di, traffic point lah, ini Nagaland area lah, lah sida dam lepote Kohima lo dami ke non ini dami ke hospital si dami civil hospital ya dari goma lagi town lo ya Dimapur town sota building ang sejo gorom pekak Dimapur nanti di Kile le hospital adi non kile populo jo la get long ang ludet lo non nampak lang pon pompo
Finally Ladakh ini medical long anang le Allah di warni so pe gorom pe anda ke di pulung de tonte nampak lang pada alo nampak lang pada na di mana de ani le kiso da de nampak lang pada alo kiso bara ke di jo do masing bara ke de ka gorom ong jo alo nampak lang pada na di mana de ani le kiso da de nampak lang pada alo non alo dan bom ya ini kita ampo ini kita ampo takkan release lah ini bahaya kayak gorom pikan hard looking sam tuh dam lab lah sok mau kita untuk lang ke so guys ini video ke depan sih kang tol loh yang sih ini di video yang sih lang mesin lakukan lang mesin kalau ada like share lakukan subscribe lakukan ke lang sudah pertama like ke nabi ta dan dia punya video ke lan wala tak kurang tu bye bye